imbag nga orasyon manan papagayam, daytoy manan ni Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Isurat ngayon tayo drama ita, kat nagapo, kat ni pagayam tayo naglingad, itinagan amare. Ngamsak bay na, kaya't kumampapok kawan. Itinaragsak apa nagdenggangag ni Julius Insyong ditanagay atok. Kastamutan kanimanang na Jonalyn Insyong Mariano. Ni Ma'am Leonida Bagalia, ni Marisa Raceles from Jacqueline Nofis, ni Estrelita Pilayo ni Cheryl Wakit. Kastoy maanti ko na ni pagayam mare. Dear manang biyanang, naimbag nga oras mo, kastamatan kadagiti kakadwam nga dram-drama. Ada asawa kat iso ti pagtarayan ti istorya. No mabartek nila kay ko, agbaliw ti aksyon na. Rogyak nga rod ag salaysay, idi kakaskasarmi pailang kan nila kay ko. Aldawan, Mari. Agring kan. Aldawan. Ay, ala, naladawak mo tan anak kariing lakay. Ay, pasensya kan. Unay laki din ti patpatgak nga asawa. Ala, umamon kan. Dagar mo sartan. Nukas na? Si Kanti nagluto? Ala, kababainan lakay. Lalaki din ti patpatgak unay nga asawa. Saan nagapunta si kati babae, kat trabaho amin ng tiagluto. Aginaw, agdalos, kanda dumapay. Agtinulong ta. Uy, talaga nagkasata. Takasken ka tinakiasawaak. Awanan ti sa pulit pa. Agyaman iti day ta panagayat. Ay na, nakaragrag sakak lakay. Kastak matkan ka, Mali. Umayak man balasang ko. Ni, da kayo umot gayam tatang. Sumrag kayo Aywan. Apay, di ka nang lukat iti pakanan niya. Sa anak amang luklukat iti kasto nga aldaw, tatang. Taiso ti schedule ko nga aglaba. Ay, kasta ya. Sumrag kayo tatang. Ay, kadwa kumaka ni nanang niyo hanggang nasakit ka no titumang na. Simbraw ti rayo man na. Ay, umay kaila kumusta? Ayan ni Aldaw. Napan na inuwayway tinuang na, tatang. Ay, kaya kumusta ngay man ni Aldaw? Nasingpo mo lang, di anak may balasang ka. Ay, tatang. Awanan ti sa pulag pa'y kankwana. Nakasingsingpot unay kanya. Nagagatay. Ay, nasaya at no kasta. Ay, saan mo lang agbarbartay? Saan, tatang? Dinsamot inom iti arak ni Aldaw, tatang. Basta di mo itulok at tumimtim iti arak, tasabali day jay no makainom. Ha? Nukasta, naging inom idi baro kay laang, tatang? Wen, damot tayo pa naginom na ide, ang sagpaminsan. Basta timbakunak, bagbaga makanayon ti asawam. Ibaga maliklikan na ti tumimtim iti arak, Wan, tatang. Masapol ang maisambot ko dahi ti alutwan. Naibusan ti may sa aputahe. Magustuhan da nga min titimpla ti may sa aputahe. Iso ang nagbiit ang maibos. Maray, bakit? Siyak ditan. Tayong kasikasuan, dagiti mangmangan. Ni, apay, nalpas mong aramidam ijay talon? Wen, dinardaras ko tinagparaspas, Tapno matulungan ka dito pakanan. Ay, naimbaglakit din. O sige, pakituloy mo man nga rod agalipan dagiti Ricardo. Tasyak tong timang timpla no madamdama, lakay. Aday ta, nakalapa akon bakit? Ala, Aldo, si kamot ti aglablaban, lakay. Wen, tapno awanan ti aramidam inton bigat. Day talagi sa lapayan ti aramidam no bigat bakit? Apay, di ka mabaen, iti kastangan aramidam, lakay. Ang mga no ibagada pa'y nga Andres ka, no makita da si kataglablabang. Bayan ti sawanda. Awan kanyak dayta. Apal dala kanyak dayta no bilang, bakit? Taan nakapimpintas ka nga inasawak. Bol. Yag mo kidin dagita imot mo. Tas umragtan di ta balay. Amo ka na banog ka bakit?
Iso naglutak iti pang malamanda. Ay, agita saraki din na. Agpalpata pa sa tamaturog ba kay? Una, maditi agid da adagos no kalkalpas anangan. Ne, Agdan sa umay lakay. uwan nga ron. Insan! Oh! Umay kami, man! Insan! Aguri ka. Mabusay sak tayo dyan, ah. Asino, Aldaw? Ni Insan Berto. Insan! Minsan mo berto day tayo! Kadwak ti kumparay! Umay kami, man insan! Kunak tupay kahit. Nakalagip ti loko akasinsin ko, ah. Alakat inkapastrakan idan alakay. Nabartagdan. Nakaadudan iti nainom. Anawaak man laidan ta ni Rabiin. Ginom tayo. Aldo, lakay, gusto daytan. Nabartag kayo. Bayaw Berto. Gusto ko man ti panaging inom yo, Rabiin. Ay na, bye-bye anda kami, Marie. Italang da ito'y. Ala, ingka maturugan, Marie. Taibusan mi pa ito insang padainsan ko nga ara. Sayang itech. Apay kasta ti panagsasaong. Ah, Apay kasta ti panagsikawil mo. Sikawil ti babae daytan. Panawan da kami dito yan. Di ka man makibiyang dito eh. Go away, Marie. Ay sus, Aldaw matgaya man. Awan ti asawak dito idami. Ay, naiturog na nga tayo jay salas. Inak man kitaan. Lakay! Lakay! Awan man dito'y salas. Ay, agkaiwara dagiti buti ti arak dito'y. Napanannan nga iti asawak. Nagkukuyog da nga ta kada insan na aberto arimuar. Nay, awan mo dito'y di anak, may balasang ko. No, kasta. Ay, napanan na nga tanay. Di mo mawagan na ya. Kasano ang maawagak nanang. Kat imbati na mo't di cellphone na. Nagiinom da ngamin idirabi eh. Kadwa na da insan na. Ngamjak mat napuutan ng tirurarda. Ta nakaturog ang ngamin. Anya, nagiinom da ko nam. Una nang. Ay na, isumat lagayam ah. Ay, awang mga rodan. Ha? Awan man nga rodan te. Anyat kaya tiyo sa una nang. Ay, asino kasinsin na ti kadwa na. Taiso ti kontakan tayaw. Jak amo ti contact number ni Bayaw Berto nanang. Iso ti kadwa na idirabi eh. Kanjay kumpare na. No kasta nga road, ni Berto tawagan tayaw. At the cellphone number na kanyak, day ka na ka. Hello, Berto! Sa dino tayan, Mau? Anda dito balay mentay! Abay yan? Damagakla ko man, o kadwam ni insan mong aldaw. Awalang kadwa di na ba ay? Tarimor kami? Napangkamlag na ilay. Ngim nagsisina kami mo ilay di parbangaon. Anya, kahit na pananangarudan ngay, saan mo ta nagawid? Ay ka, mga nung nagawi, di di balay ta kumparay. Isuda kami tinagkuyog. Anya, unay mo't ngaminan. Apay ngamin na nagiinom kayo aya. Lik-lik-likan na lang arudan ta ginom. Ngam pinainom mo pa ilang mo di kasinsin mo. Nay, kaya mo amo, li-li-likan na gantiara kantay. Kumaysa, kailiw ko mangarod ang makabandin di kasinsing kao. Awagan man di kumparem. Tano kadwana ni Aldaw pagawidan nan. Unan tay. Sige nga rodan, bye. Bye bye. Nala, urayam latan ti panagawin di anak may maray. Tanay, nakasarita ko ni Berto akasinsin na. Sige nga rod nanang. Agawid ako. Tainak pa'y manglukat ijay pa kanan. Sige, balasam ko. Awan man nga rodan no kasta bakit. Nasumok naman ti arakain. Agbulak-bul man nga rodan Wan nga rod Unay mo day nga anak tan. Kunak nagbalbaliwon tan ang asawan.
Ay, Ay sigurado ang manuman nga aldawan nga agpukaw dayjay bakay. Ay narugyan naman ang tisigod nga aramid na. ay, Sapay ko matagawib mo't laadagaws. Ay naapo nakababay ni di asawa na bakay. Mukustawan pa ininsang ka, ipag. Ay, awan pa'y nga rod bayaw. Ay, Iso pa nga asiman, takuyugan na kamapan ijay balay da kumparem. Tama nga no aday jay. alang raw. Mabilang harot ako yugang ka. Ay na, aginunta, aginggat kay kayata, Brandon. Ay, dagi jay, dandayin san aldaw, ipag. Agin inom da ka ni kumpare, iti paraangan da. Uwan nga rod. Ay na, nagtaer ka talaga, Brandon. Makapainlove ka talaga. Ay, nay, na, awanay. Nagladlad man yung tinsang ka. Bading ka di ti asawak, Berto? Apay di mo amo, ipag. Kuno sigod na kasta. Anya? Ay, ala, agawit ang Berto. Diakon mairusok akitaan tar aramitan di kasinsin mo. wen, balasang ko. Sigod na nakasjay ti anak me. No agbartag, sumagmamanong aldaw nga agpukaw ijay balay. Pudno ka di abakla, nanang. Ay, agladlad mo nga ron no kasjay amabartag. Ay, jak man namo no apay kasjay ti anak me. Nanang. Isu nga ron adimi kumakayat at tumimtim iti arak. Ngam di namot maliklikan. Adulat tamo dagiti mga awis kan kwa na nga aginom. Katima ko na kati strictwam di asawam. Tapno maliklikan na ti agbading-bading. Sige, agawid ako, nanang. Mari, asawak. Sorry bakay, noitak lang agawin. Pinilit da ka na ginom medikal man. Pakawanan na ko ma. Promise, maudin dayjay. Jaklem pagaro. Pagbalin ka matgayam abakling no mabartag kaldo. Sorry nga ro din na mahal. Sana na maulit. Ayatin ka. Sorry. Nga maminam tagpaiso. Bading ka. Ay isan? Malalaki ak mari. Nagkunamot abadi nga. Apay nga rin akas di tinakita. Kainin narakop mo di kumpare mi di nabartag ka. Agbakla-bakla ka. Wah. Awan dayjay. Pasot la tiragragsak ni dayjay bakit? Di mo kumaikan iti madya kay papanan dayjay. Wen. Sige, palabsak na jay. Basta sana na maulit ha. Kan nga agbartag. Insan, umay ka manawisin, tada papananta. Sa dino insan? Inta makidaya di bangir a barangay, tagkasarte anak ti kumparay. Kastaya. Papanan nyo manan, Berto. Awiso man insang ka, ibagtayin ka mamakidaya. Ang kwa, likliklikan nga min ni Aldo ti aginom iti arak. Di ka madanagan, ipagtawan arak ijay. Anya, Wen bakit? Jack uminom. Promise. sigurado lang ang Aldo. Tano agbartag ka, agsagana ka kanyak. Kun uray si ka, Berto, agsagana ka numabartag ni insan mo. Dalag mo na ya. Sakti makamaw ipag. Agsatan sa uri may salabot, insan. Ay, kuya insan. May salabot, ay. Kalpasan na, gawid tan. Sige. Sikalat natin makamon insan. Ay na! Nagmayat ko mati agsala. Ang amawan mo dito, kar. Ay, nagmayat kat ko manti makisala ka dagiti nagtataraki. Baros. Madamdama pa iti sala, insan. Nayunan tapay nga ron, ti ininom ta. Ha? Apay pakurangan pa ita, insan. Wen, bitin ti ininom ta. Sige. Mabilang araw ta mga lakpay. Ada kami ni Pag. Sorry, Mari. Nabartag ka manan? Ha? Di mo't kunak adi mo bartagan to'y asawak, Berto. Nagpili mo nga may. Come on, insan.
Sumra ka pa, takapeta. Wininsan, ay, ipag, sa nabalay. Tayo nyawid ko ninsan nga, uri na bartekan. Rumbang lang, tas ika tinangawis kan ko na. Ha? Ay, nagtagaan. Ay, bumulat ak man iti bestida man na ingpis, Mari. Super hot adi. Anya, ay por Diyos ka mataldo. Saan man atila ibagbagam? Mabiit lang, tamangalaak iti pagsukatam. Ay, wish ko type ti pantalon. Bestida ti kayat ko, tapno press ko. Nakaturugan ti asawak, Berto. Mabalin mo ti agawin. Ay, kaslamo maalyawa, di tarwar. Nagsiingat. Ha? Mabuto nga mga agawid, ay. Mabalin na makiturog dito balayaw, ipag. Oo na. Bahala ka, Berto. Igay ka nga rod may sasilid. Uri dito ya kung supa maturog, ipag. Sigurado ka? Kuway, nadagang nga minu di kwartaw. Aldo, agpudno ka man kanya. Anya ka diti agpaiso a kinataom. Pudpudno a lalaki, wano talaga abakling ka. Malalaki ak, Mari. Ibagam tagpaiso. Saan ka aguraan ta maawatak? Basta ibagam tagpaiso. Talaga ka di abading ka? 50-50, Mari. 50-50 nga. Sorry. Tangay pilitan na ka mga ibagay ti agpaiso. Ibagak ati agpaiso. 50-50 ko na. Darik na ka babae. Adamot rik na ka lalaki. Anya? Ang malablabanak kit day. Ruming bawlat tamo ti panagayat ko kan kang asawak. No, saan ka nabartag? Ngam no nabartag kan, di na kun paganano, Aldo. Iso nga iwasa mo ti ara ka. Tadadaulan na ti relasyon tang agasawa. Sige. Wait. Promise. Sana na maulit. Promise. Insan, hintay di sintraw tada gilibre iti siya. Ay, sana minsan. Idya akong ti arak. Nagkariyak namin, kani bakit ko adya ako naginom. Apay endol di saya kan? Ay, saan? Diyak lang amin kaya at nga aga pa kami kani bakit ka. Mapantaki din? Siyak ti makamu ko ni baka mau. Ipakada na karot kan ko ara insan. Sana yung taki din. Sigurado di na kan tumula palubusan nagpakada ta. Intaki din ha? Hello, Sis Marie. Ipag, pasensya na. Ta pinili da mo insan ko nagsyatay. Di mo't imbagak adimon isungsong ti asawak nga agbartak, Berto. Ay, kwa sana siyak tinang isungsong. Da kami atin sungsong da. Ala, ingkag sukaten, Aldo. Tamaturukan. Okay, Sis Marie. Ala, Berto. Mabalin mo ti agawid. Kwa, mabalinti makiturog man hindi ti balayo ipag. Mabuti nga mga agawid ay. Oray dito isalasin at ipagturugat. Ha? Sige lata. Berto! Apinagda ka dito ka, mami? Shh! Tagtagaray. Tama nga numaring ninsan. Ay, mabuti nga nga min salas. Iso nga makikaidamang kang kaipag. Awanan kayo tibain! Pumano ka kuna! Kasta unay abuteng ko iti daydagon daway manang biyanang. Nagriyawak iso nagbuteng tibayaw ko. Imbaga kiti asawak ti naramid ni Berto. Bareng liklikan nan ti makikuyog iti kasinsin na. Kat kaasin na dinangagnak mo ti asawak. Manipod mo ti din saada na nagpakpakita ti kasinsin ti asawak kada kami kat pimanawan iti lugar me. Dalamit, nagbutang gapo iti naramid na. Katita saanan nga gininom iti arak ti asawak, katadamot tandua nga anak me. Kat naragsak kami asa nga pamilya. Alakastaan to'y pagayam mo, Mare. Pagayam, Mare, apresyaran ka.
Ngamen oray kas jay ti kinatao ti asawam, inawat mo ta, kat inayat mo iti husto. Sa bagay talaga kastan ni ayat. No napatag ti may sa tao kan ka ayatam amin nga adakan kwa na. Saan la ti kinasayaat na. No di pa'y kat amin ng agalad, wano ti kinatao na. Hala sapay kumatag na nayo ng ti kinaragsakyo sa nga pamilya. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam mare. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina kada kayo. Amen. Hello gagayam! Naragsak nga oras kanal daw tayo amin nga wan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Sakbay ti amin, kahit kumanan, tagyaman kada kayo gapoy ti panang subsubaybay, wano panang padpadaan nyo kada ti amin nga uploads ti pagayam yo. Itagun daway may sagot kada kayo ti part 19 compilation. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Manipod ka ni pagayam tayo nga Elmer, saan napudpud no nagan, tiintay idrama itang. Kastiman ti kuna ni pagayam Elmer. Dear Manang Biyanang, at da idilas-lastug ko, ta ibagbagak nga inhinyero ak nga uray sanbat. Tati kayat ko, agbilib da sino man kanyak, kat ngumato ti panagkita da kanyak. Rugyak man ti agsalaysay. Papanam, Elmer? Apay nalipatan timpakadak ini na minsan. Reunion meet nga kakadalan. Ina makireunion. Ay, itaday jay aya? Apay, di yu ikuyog ti asawa yu kano aya? Di nak ikuyog? Awan mo yung bagada. Iso sanay. Ang mga nusikan tulad asawa nga dayay. Mayaw awang kalaan. Hala nga ron. Ay, marabyan ka kaday. Ang overnight kamay ti resort apa pa namay. Iso bigat ton nga gawin ha, krimay. Kat, nangalaam nga di ta leather jacket mo. Gan kuboy akal lugong mo. Nakabots ka pa'y. Kung namatlan mapan ka ag concert, iti kasta alangam. Bagbagay ko kadi malang bagay. Wan, ngam nagpudot. Agbado ka iti kasta. Makinbado iti dayta aya. Badaw niyang kilpipeng. Binulog kaw. Di ka lagbay nga agbubulod. Sapay no isublim, di mo matlabaan. Na ang anglit nga isublim. Magtala ka mamay. Hirurumong na launay mga asawa mo. Ibagbagak lang mo ti pagsaya atam. Nagdigos ka? Nalpasin na. Hindi pa'y kalman. Ay na, di ka man nagdigos itan. Agdigos ka ata kapudutan ije papanam. Sumngaw ti ang dud mo ije kapudutan. Ay na. Resort di pa panak. Pagdigos at tuyay na. Hoho! Hello mga bats! Kumusta kayo? Long time no say. Wow! Nagtaragi mo ti basta yun ni Elmer kakadwa. Kitaan niyo mo ti postura na anay. Babo kan Elman. Sinsado ka na. Ay, samot unay mga bats! Hanggang nagpunot. Apay, di ka mapunutan ni ta leather jacket mo. Nakabuts ka pa. Ikatagtuhin tong madamdama mga bats. Inyay! Rugyan tayong tegsat. Siyak ti kumatang itisat kan pulutan tayaw. Talaga matsmani ka ita na, pari Elmer. Apay, anyat trabaho mi tayo, pare. May sak nga engineer mga bats. Uy, wow! Isupat lang matsmani ka, pare. Medyo lang na pare Luwais. Kaya nyay! Gumatang tayo na itisat tayaw. No kasta, agawid ka na lugar tayaw pare Luwais. Juan, pare. Pumanaw ako ni tisigo na trabaho. So nga kuyog tanton nga gawid nung malpas to yung reunion tayo, ha? Ay, kasaya. Ay, kawin ha. Ay, paray. Agpautang ka man. Oray, 2,000 lang tanay. Naibusan ti siya tayaw. Ha? Kunak man na ito ti kwartam. Ay, ma. Diyan mo naala tayo wallet kon. Tay, kun first ko lati naala. Anya? Bayadak taw no makawid ta. Promise. Anggal. Isubli kon to'y leader Jackie, mau. Kanto'y kalugong mo kem bots, mau. Ano dahil ito nga angot?
Nagang dudmut to'y jacket kaon. Sa mga kami na malaban ti leader? Unay kamit tag, Elmer. Kukam na ita. Di mo ni sublay ta amang maakaran na kiti ang dudmaw. Agpaisaw. Tingki mo rod, angkay. Aglegos ka mamat. Uray mo ti kastan. Kasla tayo binulod mo hindi asandok. Bimang shake. Gusto nga yung basura ka. Anya? Sayang. Kat no nagbangsit mo nga ba? Di kansa mo kami nagdigligaw, Selmer. Nya, kalmat. Digdi ko sa amin, ha? Ada ni pare Elmer mare. Ay, rimwarmat pare. Apay ka din? Kwa? Singiret ko matay inutang na akwarta kiti reunion me. Kasapulak na minan, taga-playa kiti sabali at trabaho, kat awan usarag. Anya? Nangusaran na iti kwarta kaya, pare Luis. Hinggatang na iti arak, iti reunion mi nga kakaadalan iti high school. Nagdisnudo mo't kami naging matang iti isyat mi. San mi mo ta pinilit na rin? Anya? Ay, una yan day dya tao. Manot inutang na aya, pare. 2,000 maray. Ay, sapay awan kwarta. Tasyakla ko man timang bayad. Nalakat, agsubli to lang arutan yung madamdama maray. Sige, pare. Pasensyakan. Imbangan ko mga awang kwartak, Si kanti mangibaga. Urayam nga agsubli dito'y balay. Di ka lang amin agbain. Siguro, nagpalapalastog ka manan idi reunion nyo. Imbagbagam man siguro ni Ijay nga engineer ka. Bay-bay anak ka di. May mayatang tikasta, ngam ti agbisbis yaw. Ay, di ka laagbain. Di ka stangar aramidam. Ibagbagam nga engineer ka nga oray saan mat. Makamuda, ano mamati daw no saan? Apay problema aday ta. Mangibabain ka. Uray ko man, wag paiso na kita ibagbagam. Kasano ajak ibagaday ta ke naglalastog dagi jibats kaw. Kapot ta profesional dan. Kung namala sino da ngagsasaon. Iso ajak mo nagpati na. Ay, ingka kabayadan dya utang mo. Di ka lagbain. Nya pagbayag ko ngay. Awa na. Bayadak to, ano malak ti sweldo ka nagkarpintero kung nanaadureng. Danag man. Uy, ada ka mat engineer. Ay, ading ila. Tao maya mamangan dito'y pakanam. Mabisina nyo. Katwan anyat order mo engineer. Ay, tay sigod, ading. Okay. Sige, mabitlaan nga rod, tayalaan ka engineer. Drinks ngay, anyat inumam. Ay, kwa. Agdanumak pa ila ita. Patuloy ka, ading. Nimsak ba po manawag. Alam na tayo. Regalo kang ka. Ha? Ala, anya maninday to ngay engineer. Luka tama, ha? Ha? Wow! Bang-banglo! Imported sapay da ito eh. Ay, wan! Ginatang ko iji a brown. Idi na pa na nagtor. Kasta ka di? Wow! Thank you ha. Awan ang nyaman na din. Sige, inakaon. Ay, wan, pakilistan pa'y maladikin ng konya. Awan mo ngamin bariyak. Sige, inayon ko latan itilista am engineer. Dalang araw. Agyaman na ka. Ay, agsublak tumanay. Ta umay kan tumanang kitahanan niya. Sika talaga. Rugyan nakmanan ako na. Apay ngay. Awan matanday, Chay. Ay, Elmar! Elmar Lakay! Apay! Umay ka man, Biet! Apay, ayan! Nakitam jibang banglok nga intad ni Auntie Julia. Awan matan. Diyan mo nakikita ka day tabang banglaw. Nalipatam siguro ikinangikam. Unusan, baka yung padawa maon. Impadawat nga. Intad na nga rog kanya, ipadawat ko pa'y laang. Ay, sapay imported day jabang banglong. Tsak pa'y na us-usar nga maawan matan. Biro ka ma. Nalipatan na siguro tinangikabilang. Tulungan nakman nga rodamang birok, tapno mabiit. Uragan ano ka. Di mo mabirukan day gayain. Tama nga nun, nalipatan mo intab mo gaya. Jack nga rod intad. Apay aya nga ipapilit mo. Dito'y lang matinang ikabilak iti dayjay. Di biro ka. Tanay, handa pa'y aramida.
Hala, asino man ang nataka-chat-chat mo, Ella? Kasla makilkilig ka Umanisong ka pa nga chat-chat. Ah? Ni engineer friend. Ay, asino nga engineer? Di ka na yun amangan dito'y pakanan? One friend. Jay, saan agwapo? Nauyaw ka matlaunay, Sebyo. Uray saan agwapo ta engineer mo't. Gwapo ya bulsana. Baro pa'y ayat ay jay. Kan taga ano Wen, barupay, takas namot timbagana. Kan taga bangir nga ili. Kat, inaklon mo Saan pa'y tagpakipot akmot basit Tapno di na ibaga nga easy to get Sebyo. Nay, adamo baro abag ni Remy dito'y kabinet. Ay na nagpintas niya. Nanginan sa daytaw Nangalaan na ngayon na. Imposible ginatang na. Gawa magkwarta na. Wanaw. Inted man na niyan tinabalik bahayan. Ay, alag man. Ikabil ko iti ko bag. Tarumwarak na madamdama. Sakbay nga ikawan na kila. Awatan daytaw, nay. Ha? Anya mananday na engineer? Lukatam Wow! Nagpintasan abag daytoy. Irigalo man ang kanya, engineer. Well, barang matinagan tiri nam kanyak arang. Ke aklonin na matay. Ay labyaw. Ay, malawanan. Nariknak mo ti kinasinsir mo kanya. Iso sige, aklunan ka. Ay, wow! Mayata. Ay, itangay ta, agayan ayatan. Apay, pabayadam, dagiti nagatidog alistak dito'y pakanam. Saanan Sana bale. Takanayon nakmat arigaluan. Iso abaybay amon dagiti utang mo, engineer. Ay ste, Elmer mahal. Imposible da ito yun na mapaspasamak. Makadlawa ko, Elmar. Kanayon matla mapukpukawan dagiti gamit ko. Ididamo, dagitay shampoo kan sabon tinapukaw. Sa idikwan, tay kabarbaro asandal ko. Idikwan, jabang banglok nga intod ni ante kabalikbayan. Sa ita, tay kabarbaro manan abag. Sapay, saan ko abag day jay? Akim bagay nga rod iti sapsapulam. Katno ilakok day jay abag, impautang tigayim ko. Ilakok iti nangingin na basit, tapno at ako mamat ganansyak, ngamawan matan. Agpudno ka man, Elmar. Indalam di ba kanya? Pangusara ngay, pang babae mo day abag. Kumano pang lalaki ta, pagatapan na. Datala ang tagkabalay, Elmar. Asino kumangay ti sabali ang mga ala? Ang mga nalipatan man, tinangikabilang. Sa pulam analaing hindi kag bastag pabasol may. Kaano ngay nga ikasarnak, Elmer? Kun ipasarnak man mat ije balayo. Kayat ko amam-am mo dagiti kakapsat ken dadakkel mo. Ay, saan? Sampay lang ay tataka babae. Sampay analpas di balay may. Madama pay lang nga matartarima. Siguro dakkel ti balayo anya ta engineer ka. Sika siguro tinang plano iti balayo. Napintas lakit din umalpas. Wala. Ay, dakkel nga ron tagastos kang. Milyonan. Dakkel nga rod at talaga abalay no kasta. Mabalin amaamuan no mano ti sweldom kas engineer. Kanayon sang adda project mo. Takanayon ka mat nakaigam iti envelope. Basta kita ta. Nakaigbil ka iti envelope. Dakkel siguro ti sweldom. Saan man na day ta sweldo ti pagsaritahan ta? Tiki di maipapangkada ta. Di pa nanggi kasar mo kanya. Sana? Di pa nag-date ta Nabayagan nga wawisan ka nag-date. Agkuyog ta kumamit iti pribado ang lugar. At na marami ta ti kay kayat ta. Hindi na mulapak ganay. Kaslasan tamit nga gayan. Ayat! Pasensya kan Elmer Ngam salsalwadak namin ti kinababait. Saan ko basta irukma no sa anak pa'y ikasar. Ti kayat ko nasinawak maidatag iti altar. Ha? Lukas ta. Nasinaw ka pa'y? Una, tasalsalwadak ti dayaw ko, Elmer.
Ay, kumusta ngay mat? The boyfriend ng engineer? Kastoy, naragsa. Kaano nga di kasar? Lupasan na kanupay dagiti na kapila a project na, Sebyo. Inyam amuna ka niti pamilya na? Saan pa'y? Lupasan na pa'y kano apatarimaan ti balayda. Mabain siguro Ay na, sabi lang ko mga rod, tagpaiso na kitang ibagbagan na. Pagduado am samot jay nobyok, Sebyo. Yes, Jackie Lipak. Ngam sa bahay tirik na kankwana. Kaslaglas-las tog. Kasla sana mapagtal kan ti panagrup-rupa, ken tigtignay na. At ang sami lalastog ginubyom. Ha? Ay pasensya kan. Agayem ta, isong isakit ka. Kaslag kabsatan. Isong ibaga at ipudno amarikrik na. Ti makunakit kastoy. Paliiwom ana imbag ti family background jay nobyom. Di ka basta agtal-talagan kwa na Nariga ti mailawan, my friend. Ila, mabalintag kita iti pabaor. Ha? Anya day ta? Mabalinti umutang iti kwartam. Bayadak into no may abulan. Into maalak ti swil daw. Ha? Nabiting nga rop ti kwartak. Inggatang ko iti materialis di balay ikaw. Nagdaktil to mo na balay. Mano ayati buludom no kas pangarigan, Elmer. 50,000 ko ma. Ha? Nagdakulan. Daktil sa mo ti masapsapulam iti pakanam. Sana ya? Nagdaktil di pakanam. Dapa isturmaw. Ay, adamot kit di urnong ko bayadamot lang Tadda pangusarak iti day di ang kwarta. Adda yor urnongak agatangan, Elmer. Why? Bayadak itong katapusan. Promise. Sige nga ron. Ay ayatan ka. Iso adi ka mabalin apaayon, Elmer. Anyamot na diyang asawam, Remy. Ilumlimbang anak mo tayo. Di nang samot malagi, pantay utang na kanya. Ay, siya kung tagkit daw iti pasensya pare. Mangibabain nga rin dahil lalaki. Remy, inkakitahan di asawam. Madamaman ti panagsugal na. Apay, nangalana ti kwarta na. Nagadaw ti kwarta na ngay sugsugal na. Ha? Ni, Jack mo, uncle. Nakakita niyo kan kwa na tata. Tayo nakman danunan. Nabayagan di utang na kanyak. Anya, kit no oray sak adun tinautang na kanyak. Ang jak namnamaan ngagbayad mapaayak lang. Ayan na ka di tata. E jay sigaw na pagsusugalan ra. Amum jay ayuyang na. Ijay ti papanambaraw. Sika ka di ti asawa ni Elmer manang. Ha? Uwan? Apay ka di? Pakawanin na ko Namuak ngamin nga dagayam asawa ni Elmer. Iso nga imayak. Tap na umayak agkid daw iti pamakawan mo. Ha? Apay? Inaram na kami ni Elmer. Taimbaga na ngawan na asawa na. Iso nga inaklon ko. Ngam di ka madanagan, tawan na pasama kiti nagbautan mi. Anya? Kaniso nga imayak, tao may kukumasingiran ti inutang ni Elmer kanyak manang. Kiawanan ba'y na alalaki? Agway ka. Nanggatangam di tabag mo. Kwa, inregalo ni Elmer kanyak manang. Anya? Pati ka di dayta sandal mo? Inted na dayta? Wan manang. Uy no, talaga pagpungpung tutunak na ijaya lalaki. Ay, apay nga da ka dito nga ila. Uy, bang! Ay, anay ko, anay! Hindi ka tumpa. Nasatagtakan, Elman. Daytoy man! Ayan, anay ko, ay! Daytoy pay! Ayan, anay, gusto na! Pag sinuplatan din mo itong panay. Kunam nga engineer ka! Ngam saan matgayam? Ay. Ulbog! Kunam anapukaw dagiti sapsapulat agamit ko. Ngam si kamat gayam tinang takaw. Kat inregalom dita babae. Yan, anay, pakawanan na bakit? Suray. Ala, sumurot kan dita babaem. Ta saan kan apagan ano, Elmar? Ha? Agsinatan. Jakon pagan ano da ita lalaki manang. Kukamlatan. Tila utang na ti ka sa pulak. Ha? No di ka agbayad. Idarom ka, Elmer. Ay. Pinagsinsin nublatan dak at tinungtong padaela kan ti asawa.
kat uray lalim mablabasit ti rupak gapu iti katutungpada. Intayak latan ti rupak tabareng mapakawanda. Ngam kaskas di matagimura ti asawa kanyak kat sininaanak matan ni Ella. Nagpakpakawanak iti asawak, tadyak kayat asinaanak. Nabayag ngay na ayok kat kaasinan napakawanak matlaang. Manipod din, nagsingsing putakon, kat naamiris ko amin abidot ko, iso ang nagbalbaliwakon. Alakastan, di pagayam mo, Elmer. Alagagayam, di tanti nagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga Elmer, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manang Biyana! Ti pakasaritaan ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayong ason sa napudpud no anagan. Kastoy manti ko na ni pagayam ason. Dear Manang Biyanang, may papan kadagiti dadakkel ko ti kayat ko apay drama kan ka. Tay dadapay lang ija abroad ti kapsat ko nagbali na barayuboy dagiti dadakkel mi. Impalastog dati kadat anak day ija abroad, amang ipawpaw it kadakwa day ti kwartada. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Anyag ko na ti Dr. Leroy Lakay. Adaw, timparit na akanam. Bawal ti karne, napgad, nasamait, ganda dumapay. Adat na ilistaan ti may parit na kanam. Day takot ti jak pangayatan nga pa-check up. Tatila ibagbagada may parit amakan. Ay, kat kapilitan mo nga raw na ospital ka ta maulaw kamay. Agawit tangarudan lagay. Jak kayat dito'y ospital. Ad-adang agkapsutak dito'y. Ipakita mo nga raw na napigsakan at no pagawidan datan. Di kaglulupaw. Alam, bumangon ka na magmagna ka. Mapankaad pakitang gilas igayan na iti nurse. Bagkadam ta dextrose maun. Anya, may kasla maulaw akmat. Nakapsutak pa'y. Kasano nga raw na parwarin na ka no makita na nga kakapsot ka? Ay awan agtalinad ka dito ospital. Sige nga, Rod. Ikarigatak ti bumangon lakay. Hello, Manang Leia. Hello, Ason. Kumusta na nanang kantatang? Nakaawid dan? Wan Manang, addadan iji balayaw. Inkanto man ida kitaan ading ko. Bantayan pala ida iti sumagmamanungal daw. Takitaan dagiti kantanan da. Tani, pati ni tatang. Agsakit-sakit mat no daduma. Ay na, kasano adida agsakit? Kat nagsulpang damot. No anya ti maiparit kadakwada, yad addadamot. Wan nga Rod, iso amasapol amabantayan ida. Sige, tamapanak to numalpas ti trabaho Manang. Nanang, umayak man. Ni, mangmangan kayong magayam. Anya day taapan nangan? Pamigatan wano pangaldawan yaw. Ay, pangaldawan asaon. Umay ka ata mangantayaw. Ala, mga lakay ti platom ditan asaon. Nagsapamot a pangaldawan daytan? Mabisin kami nga minay, iso nagluto ka na sapa. Ni, anya ta si Dayong ay. Nagpupuskol mat ti taba na akarni. Di mo't maiparit kada kayo dagita? Ano lamin na ita parit-parit. Bakit kinlakay kamay na dadakilyaw? Hanggang paritan na kami pala amangan iti kayat may akanain. Umadanin ti apit may. Iso nga ipaapas min at agsida iti kayat may asidain. Ay na, kasana no agsakit kayo manan. Ay na, di mo ngamin ibagbaga aasawn. Malaki din, mga lakamutan iti platom. Mangan kamutan. Kaim-imbagyo pa'y laang, ngam agsida kay manan iti maiparit nga ipaunagyaw. Kasano no mapasublian kayo iti sakit yo? Saan? Ay danag mun aya. Napigsa ti resistansya mi kad itatang mo anak ko. Iso akanan me ti kayat mi akanan. Leo, papanan niyo ang agasawa ka bakis? Ingkam man irwar ti pensyon may kabagays. Ha?
Pensyon nyo ite? Pinsyon mi manipod abroad Anya kumapay nga Agipaw it man ay anak may manipod abroad bayaw. Binulan na pawitan na kami. Isa binulan ti pensyon may. Ino kaya't mau sumurot ka sa ilibrida ka iti restaurant. No may warmi ti pensyon may. Sige lang bayaw. I-take out ang natulangay na. Ay, masanot kami nagbitbit iti-take out bayaw. So ano kaya't mo ti may libre? Sumurot ka na kami. Ay na, nairwartan ti pawit jay anak ta bakit. Papananta ngayon. Ay mabisi na kon Leroy Intaman mangan Ijay eat all you can ti papananta Nagsapa pa'y lang. Awan pa'y alas 12. Mabisinak nga rudan Basta intamanganan Kalpasan na Intag paparlaur Tanay na ang ragan to'y bukaw Sige nga raw. Mapantantay nakmat agpamasahe. Ay saan? Masamasahe Inton ko andi kanto man agawidan Inkanto lag pamasahen Kani Plavio Libre pa'y Ay, di naman agmasahe na dyan. Naglagan ti ima na. Kasla agap apros lang. Basta Di ka mapanag pamasahe iti babae Padrasam ti mapantakaratsin ka manan Leroy Nay Anya ngay day tabit-bit mo kabagays Bulbulong mat Aywan kabagis. Nateng dagitoy. Inalaki jay uma. Saluyot. Marunggay ken bulong ti parya. Anya't isagpaw mo ngay dita Anya akarnay Sagpawak man iti tinuno abangos kabagis. Ay na Karni at isagpaw mau Iso nakakut-kutong ka Takakastalat sidsidam An nadak ti papaunag ko. Ta adon ti may parit at araon kanyak kabagis. Pat-patyam na kita Enjoyam kit di timangan iti kayat mo akanan Lakay ka lang arudan Agan anad ka pailaan Kanam kit di aminan Tamatay kan tumatlaan Kaya't ko pa'y tagbiyan kabagis. Iso nga iwasak dagiti may parit at araon kanyak. Kan may siya, awan kwartak apag pa-ospital ko nagsakitak. Iso nga gananadak. Ay, no dakan ikan nila kay ko Uray kanan may amin na kayat may mabalain Uray ma-ospital kamay Ayos laan Tutal, ada dya anak may ija abroad nga gastos iti pagpa-ospital may Wan ngam da kayo matla ti marigatan nagsakit kayo kabagis. Ay saan? Tano adda kwarta, saan ka marigatan ka bagays? Isu nga ayos laan. Naimbag kayo, pare. Nakapalingki kayo manan kinibaka mo. Ay, uwain maray. Gimatang kami ti karga tayo nagdakkelarip may. Sabali nga min ti kwartaming agasawa. Sabali man ti para abas tumay. Nagasat kayo, tada na singpet nga anak yo di abroad, pare Leroy. Wan kanaimbag ko nam ta purinar tinasawa di anak may. Baknang apurinar. Kahit, ada ka din anak da. Awan pa'y. Ang oray awan anak na ta narangsak dalatang agdendin na. Din siya mo nagaw-awid di anak yun. Wan tama kumikom da nga asawa. Ay wan, anyat orasan. Ay, alaw naman kahayakan. Ay, Nay, barum sakit di tarilum ay wan, baro talaga. Binulan a baro tirilume nga asawa. Ta binulan na pawitan na kami ti package. Ay, imbag man, pare. Makapaapal kayo, mo't. Expire nga raw na titaraon ngay pawpawit yan anak may. Tadi mimit kabaalan nga ibusan. Kat ipadawat yu, ano di yu kabaalan akanan, pare? Ay way, ngam itong dandanin ag-expire sa amin to ipadawat maray. Ikaw, nagsakit tiyan ko baka.
Apayon gay. Ibaga, no di mo kabailan tayo ospital kan. Ay na, siya kabalan si sakit lang. Maulawa ka, Mila. Try na ko ng ospital. Sige nga raw, tayo nagmangayab iti pangiluganak kan ka. Diyak kaya ti tricycle. Van, ti arkilang tapang luganak. Wayne, uray tadamat ti anak tangag bayad iti arkila. Pribado ospital anang ya panakken kalakay. Nangina ti mabayadan ditoy. Uray lang ina. Si kasundak mo't na imbag dito. Iso nga raw da dito'y tinangi panakken ka. Awagam ti anak ta eji abroad. Ipakaamam ti kaanak ti ospital. Inchat ko itayan amunan. Kahit agipawait iti kwarta. Kat automatic mabalin aya saan? Agipawit kano inton bigat iti gastusen ta dito'y ospital. Sabalin to pa'y kano ti ipawit na inton rumwar kan dito'y. Anyat ko na ti doktor nga ay. Maopera aksamat. Ay saan? Maalapay kano iti agas. Basta liklikam kano akanan dagiti maiparate. Tapno saan trigger ti sakit ti tiyan mau. Adaw ti imparit da kanam. Anya? Nagdakkel ti mabayadan diti ospital nanang. Apay ngamin adito ti imayan nyo. Ay na, di ka man sumanaw, ason. Apay, si kaya tagbayad iti bill may. Kadya kabsat mo, Mike. Ha? Umapal ka aya. Ni, saan nanang? Nga maasi kayo kumamat ijay kabsat ko di abroad. Saan napidpidutin ti kwarta ijay? Pagrigrigatan na. Tinto pa'y agreklamo dya kabsat mo. Si kantulakit dain. Apay, ada nga rod may tultulong mo kada kamay. Alaman, nung ma-hospital kamay, jay kabsat mo ti aggastaus. Ken amen nga agas may, jay kabsat mo ti makamo iti amen. Awan may tultulong mo, iso nga guli magkalaan. No umapal ka, agpabaknang ka. Tapno maitulad ka mat ijay kabsat mo anapintas ti biyag na. Nanang! Nalaing kami na dumiskarte jay kabsat mo. Ken amo natin agpilay iti nakiasawaan na. Saan akasken ka ajay laki na gwapo dya asawam ti pagkarkarit na. Ngam istambay mo. Malahuston! Nakaado kayo manan iti naibagan. Asikasuan tayo kit din ti irurwaryo dito ospital. Hello, Ason. Kumusta ngayon ni Tatang? Medyo mayagmagtan manang. Iso na laeng tapo manasyar damanen. Kat di pa'y naging bag iti husto. Anya? Imbagak mo tadi da pa'y larumrumwar. Tama nga no masulisog damanan amangan itirwar kadagiti may parit kadakwada at araon. Natangkan ti ulo da manang. Ay, agnaud ka pa'y man lang ijabalay ading. Tabantayam dagiti dadakkel ta. Ay, pasensya kan manang. Nujak mapatganday taki daw mo. Didak ngamin dengdeng nanang tentatang. Makaungot da no tubngarak ida. Kat tila maisidsidir dan. Nga awan ka no maitultulong ko kadakwada. Iso nga awan ka no ti karbangak amakibiyang kadakwada. Anya? Hala, pasensya am idan Ason. Sige nga ron, mangkitak iti mabalin amang kadwa kadakwada. Tapno mabantayan ti ipaunag da. Kabagis. Siya titinangdanan ni kanakan Leia amang kadwa ka na kayo ni Tibalayo. Ay, wan! Imbagaanan day takada kami. Okay. O kailangan ka na kayo kanibayaw. No siya ti kadwayo kabagis. Ay, kitwan nalpas magaya man ti sarita niyo iti anak ko. Uy, sweldoan na kano. Siya kano ti agpalingke, aglaba, kanagluto ti kananyo. Ala, basta lalaingam ti aglutaw. Di mi kaya ti sinsinan alutaw kabagay. Bayaw Leroy, kabagis, ubay kayong tamangan tayon. Nakaluto ako. Ay, italak pala mabisig. Nagbayag kang agluto bayaw. Anyat linutaw mamasida kabagay. Dinengdeng as nagpawak iti ikan kabagis. Anya? Apay, di ka nagluto iti karnay. Saan? Tabilin ni kaanakan Lea. Ajak agluto iti karne ta may parit kano ka na kayo. Unay ka matan. Anyat sirbi mamasuswilduan ngay no kasta. Kasano pumigsa kami ngay, lukas tama, tipakpakan mo ka na kami bayaw.
Pasensya kayo. Ngambilin ngamin ni Leia na ita. Masapul ka no ang mabantayan ti kanan niyo. Tapno baliklikan ti paragsakit yo. Uray ag sakit ka, May! Adda kwarta dya anak may pagpa-hospital, May! Uray makonfine kami iti makabulan. Awan problema! Tada kwarta ni Leia gastusin, May! Iso nga oray kanan mi amin na kayat mi akanan. Nga oray may paray. Tada kwarta mi pagpagas may bayaw. Pumanaw ka lang nga, no kontra, ti kayat, May! Hoy ha, hala, makamo kayo nga ron. No, papanawan dak. Sige pumanawak ka bagis. Hey! Makapawang ganas! Hala, ang robot na ta, intamangan itirwar ba kahit itag sila ti bulalaw. Ulay, takit marmarongga di tanti, pasango na ka na ta. Ha? Saan amalanitan ti iming kan barbas? Jay karne Hello, kanakan. Pasensya kan. Tsak maanusan ti ugali na itinadakal mo. Kan may isa, pinapanaw dakmat, isa pimanaw ako na. Awan problema, Uncle. Sana bali tagawid akong iti mabiit. Ha? Kaduam tiya sawam nga agawid, Leia? Sana, Uncle. Si siyak lang nga agawid. Aya, alakit aganad ka nga ron iti biyahem, kanakan. Inak agpa-check up ta maulaw akmatan lakay. Sumurtak ta, agpa-check up akmat. Oras siya kumaulawak. Mabit lang nga raw tawagak dyan anak ta. Imagak nga agpauet iti pagpa-check up ta. Usaran ta pa'y lati kwarta ta ata sana tusukatan. Sige nga raw, siguro tan agpa-check up. Tapno saan tamanan na maitaray iti ospital. Adda libre a check up iji barangay hall. Nanang, tatang. Ijay kay amapanan. Tapno libre ti check up kan agasyo. Ta isupay. Apay aya mariribukan ka no private ti pagpa-check upan may asaw. Apay, si kaya ti agastaws para iti pagpa-check up may. Saan? Nga maasyanak kinimanang. Sapay agawi din iti mabiit. Alya, nagkuna nga agawid ay. Imawag kanya, kat agawid ka nun iti mabiit. Ay kit nasayaan nga ron at ang bakasyon kaya man di kabsat mo. Sigurado man nga ron din Nagitay bigatin apasalubong tabakay. Ay, sigurado na itaalakay. Ano, apay nga tagay adi na imbagbag at ipanagawid na. Ay, kaya't natalakid na sorpresahan na jay bakay. Tatang, anda akon. Ay na, anak ko, ay anda ka. Ay, apay nagkuntong ka anak ka. Apay kas tatarupam. Nagadubot ng tipiglat na. Pastor Gandak, taitiw nagtipagsaritaan tayo, tatang. Jaklaim, pagarup akas ta tinagdaldala na mitisidong ti asawa manak ko. Awanan baen na dya lalaki. Awan karbangan na nangaramit iti kastakin ka. Pinadakil na ka na saya at ngam kinabikabil na kalagayam na dya lalaki. Nanuna yan. Nabayagan nga naramidan na tikas jay kanyak. Ngam inibibturak. Tano panawag. Awanan pangalaki ti kwarta. Tanabayagan nga awan trabaho ki jay abroad. Nay maglakid din at saan kayo pa yan nagkasar. Saan ka marigata na makisinakin kwa na? Wan tatang, iso man jakon. Jakon kaya ti agsubli ti sidong na. Adabas ti takwarta na iyawid ko. Isot pagpuunak ng aglako iti kumporme. Ano sa ko na ti agsubli iti kinarigat. Ngam ti agtutuo kak iti sidong tinaulpit nga asawa. Anay ko, nagsakit ti bagbagik. Maulaw akmanan. Oras siya karot bagay. Kumaro man ang ti sakit ti siyan ka.
Kat maulaw ako lang. Nanang, tatang, abay. Anyat mapaspasamak kada kayo. Maulaw kami, anak ko. Ala, apag iso. Ada libre a check up dito barangay tayo ita. Kuyugan kayong agpa-check up. Ha? Mala, ni ason pa lang timang kuyog kada kayo. Tay nak gumatang itila ko ka barbecue. Aso, hindi. Pasensya ka. No naglablabos kami iti amam. Gapo iti panagsasaumi iti agkakasakit ka. Why na sound? Nagpalpalangkwad kami. Tinagtagibasit na ka pa eh. Sorry, Mart, Leia, anak. Ngayon, di mi pinanunod tirigat mo ijabaraw. Nagbalin kami abarayo ba, itisan mi mata nagbano ka na kwarta. Mala, bye-bye anyon dagita. Agpaimbag kayo kitde. Wan mat ngamin, tatang, nanang. Ala, urnosin yun ti bagbagiyo. Takuyugan kayo amapan agpa-check up. Pat-pat ganda kayo adadakkel mi. Iso adida kay mabalin abay-bayan. Pat ganda kayo, Mart, nga anak may. Nakitak no kasano ti panagbabawi dagiti dadakkel mi. Kapoy timpakpakita da iti kalabas. Adon dagiti rikrik na anday ti bagida ngem di mi ida baybayan. Kat agtintin nulong kami ti kabsat ko ang mga sasikaso kadakwada. Kat ita bantay sarado dan kada kami kan ni manang ko. Kadagiti ipapaunag da tapno maliklikan ti panagatake ti sakit da. Saan matan na nagsubli ti kabsat ko ija abroad, katadamatan pagtagilakwan na itagduduma natin, ije tiyendaan. Alakastan, ti pagayam mo, ason. Alagagayam, ditan tinagpatingkaan, ti pakasaritaan, ni pagayam ason, dito'y darama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo amin. Manang Biyana! Hello, nagkapo kani pagayam tayo Frida saan napudbud no anagan, tintay drama ita. Kasiman ti kunani pagayam Frida. Dear manang biyanang, nabayagan na balo ti inamik at manipod na balo, pasaray maki boyfriend, nga mawa nagbayaga boyfriend na tapasaray lukwan damat. Nga moray maminano lukwanda saan latang agnaknakam. Aging gagay ti may sangal daw, nagawit ti taga syudad akabsat ko, katinawis na ti nami ang makipagnaad kadakwada iti sumagmamano abulan. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Nanang, ada kayat ni Dalen nga ibaga kada kayo. Anya day ta anak ko. Nanang, kayat yun sumurot kada kami ijay syudad. Anyat ko ag ije syudad ngay. Umayupay kaduan dagiti apo ko yun. Ta nagbakasyon ti babaunan me. Boring mat ije syudad. Awan kinaaruba ijay. Di mo amamu dagiti kaaruba. May mayat kit di tamaliklikan nyo ti makimarites nanang. May mayat ijay, tawan ti marites. Jak sanay iti kasta. Mas sanay ko diti probinsya. Taam-amok amin akaarubak. Ken inal daw ang makikaarubak ditoy. Agawid kay tumatlaang, no agsubli ti babaunan nanang. Sige nga raw, sumurutak. Ngamnay, ipakpakaunakaon. Jak makabayag ijay. Agawid ladagaws. Ne, Dalen, Nuikuyog mo ni nanang ije syudad, bantayam. Ha? Apay, Bantayam, tamang ano, sumarampiting tuman ijayan. apay masapo lang mabantayan. Katsan mo't nga agsakit. Napigsamot ni nanang manang Frida. Tsak ngamin imbagbagakan ka tayo naramid na dito lugar tayo kat. Anya? Inaramid na nga? Kano makisinsin narak idikin ni kalo yung asawa ni Ising. Anya? Manang gundaway mo da jakaloy. Ta kinukwartaan na ni nanang. Binulbulat sing na. Namati mo ni nanang iso atilay ni intad na. Kano dandani na indarom ni kaloy. Ngam linapdak ta may babain laang. Ni, adagayam kasta nga inaramid ni nanang.
Apay ati mo imbagbaga ngay manang. Ay naagungot no ibagakan ka dalin. Ang sana balik ta nasulbaran. Anyan ni nanang. Isabantayam ni nanang iji syudad. Mabalin di mo parparwaran. Pagtali na agdam lang iji nagtibalayo. Alam manang, di ka madanagan. Bantayan mi ni nanang. Dalain, am-amum ka di day ta akarubam. Jagtap kapiti paraangan da, nanang. Way, Amok ti rupa na, ngamjak amo tinagan na. Day tay nakagatang di ta inla ko tay sigod akaruba mi. Apay aya? kasanaw, namintaloan na tiliwak akita-kitain na. Anya? Naira nala siguro akinita na kayo Namitlo nga road, binilang ko. Katbaybayan nyo Ita lang amin makita na kayo. Crush na ko nam Nagpika nga minti pa nagkita na. Anya? Tila ibagbagayo mat. Bakbakatan kayon ngam day ta crush ti ibagbagayo. Lakayon day ta. Saanon nga ag-crush. Kano ag-crush man bilang, jay ubing abalasang ati kurso na daan na. Apay, anyat pa nagkitkitam kanyak. Bakbakitan launa yun aya. Uray senior citizen na. Ubing pa'y tilangak. Ado pa'y ladagiti ag-crush kanyak. Dalin, apay sana malamin ni nanang. Nagkikiti nagiti isusuot na abalda. Ay na, jakman amukan kwa na. Dandan ni nabalkot amin apasit ti bagik. Ngam ni nanang, pudutan ka no. Kanayon pa iti panagsagay say na. Nakalipstick pa nga oray at dalang dito unag ti balay. Bye-bye amon no kasta ti kayat na. Ibagam tagbaro iti nagayan. Kan pagjakitam, madamdaman, agpanatang. Ibagbagak mat, ngam dinak mat dengdenggan. Kan kanayon di tarwar. Inruar na di may sa tugaw. Kat nakasikawil nga kuy-kuyakoy di arubayan. Sana apro-aprosan ti lupuna. Bay am takasaritak tumanan. Wala na ta kababain. Kit-kita na kiti karuba. Ibagadan tukid di nga da-retired ababayadan na bakit dito balay. Kababain. Anya? Nalabas mat ta sa ababayadan bakit Alex? Kati sumat. Kitamat kami titsura na. Nakasando ken nakapalday tinagkiting. Sa di pa'y agbra. Santo pala nakalipstick ti nakalablabasit. Kan pasaray agpayub-yubay. Ala, tabagbaga akto. Dayjay manan ni Daryaw. Agpapainit nga agkapkapi iti arubayan da. Ay, rumwarak man. Tain kundi exercise dita paraangan. Agin kakanta aktap no tumalyaw dito'y ayan ko. Nagwapo kan manong tumalyaw ka man. Umisem ka man biyag ko, di mo kad ipaidam. Hindi kaya timalyaw. Isumak iti makapaawis nga isaw. Hoy. Ha? Naghay! Hello! Kaya't mo ti pandisal, isaw-saw mo di takapem. Ada kaya ading. Adda manong, mabiit laang ha? Urayan nagdita, tayalaan ka iti pandisal. Oh, ato iti pandisal manong. Thank you. Siya gayam ni Bernalen. Berna in short. Si Kangay, anyat nagan mo. Dario. Ay, Dario gayam. Nabayagan abaluak. Si Kangay. Baakak. Ay, kasta aya. Mayat nga rod Agpada taan nawaya, Dario. Agsaw-saw ta Ha, mabalin ayat ti makisaw-saw di takapim, Dario. Kaduan Bala, agsaw-saw tayo ti pandisal. Pensyonado kan siya, Dario. Hehe. Rabiin nanang, papanan nyo. Anya day taigam yun, naka-paper bag. Ay, basura man? Inak agi basura? Saan nga schedule ti basura ita?
Inton maminsan pa'y abigat ti panagbabasura. Ay, wanan niya. Ay, inak man pa'y agpaangin. Nagpudot. Ala, nakalamlamin. Napudot ko na yo. Ay, di kay rumuaran tarabiin. Di taak la arubayan, anak ko. Uray 10 minutes laeng. Anya? Ay, ingkay nga rod ag jacket ah. Malamagan kayo. Saan? Dagaang na nga raw. Kastoy kaon. Day ti Dario, uminom ta. Tagimata nga iti arak kan pulutan. Ha? Agin inom kaya. Kitwin, kastoy ti libangan mi di probinsya. Maburing ak ngamin nga agigan di tao nagtibalay ti anak ko. Iso nga agsyat taman. Pagsyatan tangay. At dadagit tayo bisitak akakaanakak. Madisturbo na. Kat uray dito'y taarubayan yun, Dario. Adamat tugaw kan lamisaan dito'y. Sige nga ron. Mabit lang tayo na mangalay ti baso kan danom. Agawid kan, Berna. Rabin. Mabuti nga kagawid. Ang mga nuadramang gamat kanyak iti dalan ko. Asidig mo ti balayo nito'y. Ita lang karuba balay. Dito ako na maturog, Dario. Aliya, sigurado ka. Why, na magnitaking kan, Dario. Nagwapo ka. Nagpintasak. Iso nga agbagay ta. Ha? Nagturugan nyo idirabi inanang. Napuyata na kanangururay kada kayo. Pinagdandanagdak. Ay, pasensya ka na, anak ko. Nag-shot kami ngamin kini Dario. Kat nakaturugak di tabalay na. Anya? Anya ka din day tangar aramiden nyo? Adan na kinaawatan mi kini Dario. Inaram nak. Inaklon kumiten ah. Total, agpada kami ba't anawaya. Kan awan lin na kayan kan binak kitang kini ayat. Anya? Anya day tangay bagpagayaw? Basta di daklakdan iti kayat kong aramidan dalain. Agtalawak no kontraan da. Pagawidem lang ano kasta tararamidan na. Amang ano mang ibabay ni nanang dita. Umay ka man mana? Tasika ti mangyawid ken kuana. Amangan ngamin numasair tirik na no pagawidag. Sige nga ron to, may kami kanila kay. Agawid tayon, tamangan numailawan kayo manan dito'y nanang. Diyak agawid. Awan mang bantay kadagiti kakaanakam ditoy. Kinasarita kun ni Dalen, imbaga kayawid kayon. Ala, ingkayim pakin dagiti gargarit yung agawid tayon. Diyak kaya ti agawid. Dito yun ti kayat ko abag naadan. Agawid kayo nanang. Tapag sublikon ti babaunan dito'y balay. May mayat iti probinsya pag naadan nyo tapres ko ti angin. Apay aya apili tindak nga agawid. Kadyak nga rod kayat. Apay, adda di yung mapanawan dito'y aya nanang. Wain adda. Kat ni Dario dayta. No papanawundak diti balayaw dalain. Okay laang. Tadametan na kasagana apagakarak. Agden na kami kanon kini Dario. Ay, di kay mangibabain dito'y. Di kay kadipay lang nagnakam iti napasamak kada kayo iti probinsya. Sa bali ide, sa bali met ita. Nasaraka kon ti lalaki apod no amangay ayat kanyak. Nanang, kam amo yu payla iti dayjay alakay? Makidan na kayon ken kuana? Nasingpet ni Dario. Seryoso la ang tirupa na. Ngam nasingpet. Kenrumbeng la amaragsakan kayo. Ta pensyonado ti agbalin atatang yaw. Ken adapay bukod na abalay. Di kay kumagdardarasudos nanang. Narigat ti pampanunutan yung aramiden. Sana kaskarina data. Inadak, anak kayo laeng. Isu asyak ti masurawt. Di kay agpakalaeng amang isuro kanyak. Pinagtalaw da kundi ta balay ti anak ko Dario. Isu nga agnaeda kundi ti balay mo. Total, adamot ten nagkinaawatan ta. Ah, kaya't nakaya Berna. Nagloko kan? Katuan mait. Nagkinayat tangaro din. Ay, kunak ano bunga na ti Bartek tanay jay. Sika talaga. Kit, anyangay. Agnaedtan di ti balay mo. Kwa, damagag pay ah.
Ha? Pagdamagam? Kwa, damagag tupay adito'y bagik, Berna. Ay na, wen ko nam kiding. Taimot ko dagiti kawis ko. Dituya kon amaturog, wen. Di ka agdanag, tanalaingak nga agluto. Ilutuan ka iti agkakaimas at araon. Sige makamuka. Awanan, naulawan ni Nanang bakit? Ay, wan nga rod. Ay na, problema mat dahito yung aramidan ni Nanang. Bakit ni Nanang? Ngam adda palagayam ganas na maki-boyfriend. Ay na, sigo da nakasjay na. Manipod na balong. No adda lalaki ang makita na, kiddayan da labasit. Ay na, makilig adagosan, kat mainlaban. Masapol nga da mabantayan na naimbag ni Nanang mo No kasi gayam ti ugali na. Ay na, uray ka sa no ti panang bantay mo. No talagaan natangken ti ulo na, ikagumaan na lata. Bakit kasarita tangarod ni Tata Dario Anya nga iti bagata. Namagan ta, no talaga mo't laan apod no ko ni Nanang. Ta pagkasaran tayo idan. Anya? Bakit kanla kay dan? Agkasarda pa'y laang? Katuan apay, dahil tila ka di ubeng, ti adda karbangan na ngagkasara. Pati bakit kan lakay Alang aron, kasarita tanto ida lakay. Diyak amo no anya ti plano ni Nanang mo balasang ko. Iso ti pagdamagam. Ha? Ti plano me, kat agden na kamen. No desidido kayon nga agdan na, agkasar kayo nga rod. Uray simple laang akasar tata. Asos, kawan amok dita. Ha? Ay na, bakit kanla kay kamen? Saanan ang masapul na kasar-kasar? Agden na kami lagtan, di ba, Dario? Makamukha ang desisyon, Berna. Nanang, kas makita da kayo laang tagdesisyon. Saan anapod no ni Tata Dario kada kayo? Pasensya kayon itinaybaga, Tata. Okay lang, tapod lumit balasang ko. Ni Nanang mo tinagdesisyon iti panagdin namin saan asyak. Paspasuro taklakin ko na. Ha? Nanang, agawid tayon. Agawid tayon, ije probinsya. Apay aya aday ta awid-awid ibagbagang mo, chika, dalin. Basta agawid tayon. Saan ko manatangkan ti ulo yo? Awan pagdanagan nyo kanya, ta sa anak nga agrigat itisidong ni Dario. Ada pensyon na, kan ada balay na. Ay sus, di mo naman ti pensyon ko, Berna. Tapaggat-gatang ko iti agas ko na dyan. Ha? Ay, awan problema, Dario. Makitinulungak nga agtrabaho, aglako ak no isaw. Mabit lang, umawag dagiti amok. Panawan kayo biit. Nanang, saan aseryoso ni Tata Dario kada kayo? Anya saan? Ka nakasirseryosong tupay nga agsasaw. Di pa'y umisam apulos. Nanang, di kayat ko asawan. Agawin kaki din, daling. Saan da kami napakibiyangan ka ni Dario? Tanataangan kami. Ang moment ti aramidan may. Agaw ang Berna, agimpake kanta sumangputan dagiti amok. Ha? Amom nga. Nagitagim pala dito pagkirkirti kerak Kirti kerak lang dito. Aniya? Sa pumaraw kan dito, kaamangan no pagong kandak kat ikatandak. Di da ngamin amo ti kaandam dito balay da. Kahit kasano nga rudan ti relasyon ta. Awan relasyon ta. Inaram kaya kat saan mo. Gan oray nagkabalay ta. Awan na pasama ka na ta. Talakaya kaon. Iso nga awan tirumbang kamat mo kanyak. Agprens talatan. Aniya? Alahan darasem. Agimpake kan. Tagdalusak pa dito balay. Agawid ako ni Jay Probinsya, anak ko. Ne, kunak man no diyo kaya ti agawid din. Manangalilaw magayam na niya, Dario. All bound. Isu nga rod ako nakasaan aseryoso kada kayo. Patpatsin yung mga ngamin. Ala, agawid ako. Tanagalas ti experience ko dito eh. Ay, agkupit lang ti barukong ko numalagip ko ti inaramid na niya, Dario.
Alang nga rod ta itulod kayo. Kan agsublin ti babaunan mi inton bigat. Isu nga okay laeng, ure agawid kayon. Nang, agrubat kayo tente agpasyar, tapno makailiw-liwag kayo. Masadutak arumwar. Awan ganas kong agpasyar. Ni, anya tararamidan nyo ditakiday yun ngay. Kinalbuyo mo dun. Uy, tapno awanan ti maawis kanyak. Pasakitan dak tumulaang. Paalasak ti rupak, tapno dida kon armen dagita awanan bain alalaki. Ha? Kan oray ti buok ko. Putdekaon. Ni, ala, madi intay lay papukit sa nanang, tapno napintas ti pan nakaputad na. Sanan, takalbuak mo langan. Pukisak amin na nabuok ko. Ala, anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Hey, nasakit nga min tinakam ko. Nasakit ti barokong ko. Nasakit ti bakrang ko. Nasakit ti tiyan ko. Kan, amin hey, kastoy ti epekto ti panagloko kanyak na ijay alakay. Ala, lipatan yung tinapasamak, nanang. Makailiw-liwag kayong tumulaeng. Kat sapay lakuma, tapag nakman yun dayta. Kunakla no madadaalan ti limbong ti panunot ti nami tatilar aramidan nan itibagi na. Isabi nan taya ka na imbag. Tanagbutengak nga mga nagaramid iti sana na sayaat. Ngam ka sinakalpasan ti sumagmamanwa bulan. Nakalipat matlang ni nanang kat nagsubling iti sigod. Ti kinaganay kay na. Alakastan ti pagayam mo, Frida. Ala, gagayam di tamanan, tinagpatinggaan di sabali manan, napakasaritaan. Di drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you and God bless!